kuma event phela ngeke uvele ubizwe ungavelile nokuthi uyini uyi-MK or uyini kuthiwa woze emcimbini thina njengoba sihlezi sibizwa la kusuke kukhona khona ama event omkhonto ingoba saziveza ukuthi simi kuphi ikuphi la sime khona ngeke uvele ubize umuntu umbize kodwa ungazi ukuthi ukuphi yena. No kuyiphutha cause ungizwe mfethu uwenza senze eminingi like uyebe mana mawuthi kuyiphutha mne wethu kuyiphutha kubani kuyiphutha ngakuwena bhuti mawuthi kumele aveze ukuthi yini so wonke uMC oke wabizwa kule micimbi kuyenziwa ungaphansi kweMK uke wayiveza yena inkulumo akuthi webhuti yazi kuhle ukuhlonipha kuhle ukuyilinda kuhle futhi ukuzazi ungizwe kade bizwa babuncamalala ngomdodovu wemzwa enyangeni nje. Ngicela ukubuza kumne wethu ukhona no-MC oke wambona elapha estage oqashiwe kumkhonto ngoba bonke o-MC abakhona kumkhonto ilaba banjengathi abaziveze obani emkhontweni ukhona yini u-MC oke waqashwa kwathiwa siqasha mhlawumbe uSomizi siqasha ubani emkhontweni kuma event oke wawabona akekho mfowethu. Hayi manje sikuphi isidingo sokuthi kuthiwa akabizwe umacingwane ezoba uMC ekubeni engakaze kube khona uMC ekuthiwa kubizwa uSomizi noma ubani kubizwa thina esavela ukuthi ngoba senivelile asizunivalela ngaphandle ngenani akunamali esithola uma so-MC emkhontweni because everyone knows ukuthi umkhonto njengamanje ayikabikho imali ekuthiwa nansi ibekele eceleni ukwenza ukuthi okufakazela lokho akabikho ne-official khona usezi-structures esikhashana nezikhona kumkhonto ngoba basafuna ukuthi belungise kahle akukho la ungaya khona ukuthi shone ofisini lezi zimali shone ofisini la kuphi wonke umuntu siyabizwa emkhontweni kuthiwa sicela uzosiphathela umcimbi lapha asikaze sithole nanesenti futhi angilindele senti ukuthi uma ngiyemkhontweni ngilokhuze ngithole leyo mali ngoba ngingene ngenhliziyo yami yonke emkhontweni ukuthi konke okufanele kwenzeke kube impumelelo ilokho nje sikungenele emkhontweni. Ngiyabonga kancane bafethu. Ngiyafuna yabona inkulumo yakho Bhutikotolo ngiyayihlonipha kakhulu nomfowethu nawo nombono wakhe ngiyawuhlonipha. Ungizwe iartist I think ufethu number ongena lapha ku online lapha ukizwe umculo. Uke wayikhuluma lento yokuthi bafethu sorry kancane bafethu akekho umuntu ongakwazi usisiza ukatsheni usigugula ukuthi asivalele emakhathini mic yakhe. Sacela usikhiphela yena straight. Okay, ngisacela kancane ukuqhubeka nenkulumo. Ufuna ukuba wabojeka lapha inkulumo ka angithi ungizwe oyi-artist. Njengoba i-artist uqashwa endaweni ezihlukene. Njengoba sebekele iBhutikotolo ukuthi awukaqala umkhonto ukusebenzisa abantu akuzoqashwa kuthiwa awuSomizi uzowenza isibonelo ngalokho. Ngicabanga nje ukuthi uthe ungizwe bebeziwe kuyindlutuzana ngazi beyapi noma ibibheke eOrlando. Kodwa inkulumo yakho uthi iMK imbizile njenge-artist. Yabo so ngiyazi akwazi ukuphumelela kulowo mcimbi bomulalela hambe kungizwe online uzoyizwa ivideo yakho ngizwe eyichaza yonke leyo nto. Cha ngani zakwethu nami bekuphawula nje ngiyacela ukuthi uyazi ukhona makuthi bakhona abantu besifazana abala ngike ngacela nakwami live ukuthi mangenza ama video ngiyacela ngani zakuthi abantu besifazane ngibahlonipha ngalendlela exakile ngicela uma umuntu wesifazane uphawula kuma video ami ngicela noma ungaphawuli noma uvela uyibukele nje ngoba kunzima ukuphendula umuntu wesifazane ngendlela abakhuluma ngayo ngiyacela ngani zakwethu abantu besifazane ngibahlonipha ngendlela eyisimanga so ngiyacela ngani zakwethu uma ngenza ama video umuntu wesifazane noma engayithulela ngoba akukho nengikukhuluma ngomuntu wesifazane okubi so kunzima ukuphendula umuntu wesifazane ungcono kabafowethu siyaphendulana nabo ngoba sizinsizwa sonke kuphendulana lapho nalapho abantu besifazane ngiyanicela ngiyanithanda ngiyanihlonipha ngicela ukuthi mani Paula kuma comment niphawule ngendlela ehlelekile mawubona kanjani ningaphawuli kodwa ke ngani zakwethu ilokho nje ade ngikuchaza ukuthi emkhontweni akekho umuntu obizwa bese yaqashwa kuthiwa unikeza imali ngoba ayikabikho indaba zokuthi imali zimi kanjani ama office akuphi so isidingo sokuthi kuthiwa umacingwane
uyaqashwa ngoba vele obvious uzofuna imali and imali emkhontweni ayikabi khona ingakho kubizwa thina esingene ngeinhliziyo emkhontweni so ukwenza yonke lento ayenzayo mhlambe ethu uzama ukuphazamisa umacingwane angeke izimsebenzele leyo nto kunalokho izomshonisa phansi ngendlela akenza ngakhona ukusebenzisa indlela into efakazela lokho ukuthi kube no artist coming soon usahlela izinto zakhe nalabo abathiza ahlela nabo so ilokho ke nje ngani zakwethu ade ngikuphawula ngiyalibonga ithuba malume ngiyabonga kakhulu ngiyalibonga ithuba onginikeze lona nami nje bengithi nqampu umbono wami konke engikushoyo abantu abayifundisa ukuthi uma umuntu enza ivideo ungabethuki sengibablockhe kakhulu abantu kakhulu kungasikho ukuthi mhlambe ngixabana nabo noma ngilwa nabo kodwa umuntu kumele ahloniphe omunye umuntu ukuhloniphana kubalekile noma yipi ivideo umuntu mayenza sihloniphaneni konke esikwenza kuumbono wethu nomunye unombono wakhe ngani zakwethu ayixabene ningaba kwethu nisazoba ngaba kwethu noma inini Awu siyabonga ukukhombisa ubudoda mfethu yazi yonke into oyishilo ukhulume nje kahle yonke into wakhuluma nabafowethu sancedisana ngoba phela sinolwazi oluhlukahlukene sonke kunjalo ngiyacela enganeni zakwethu sonke insizwa zakwethu ukuhlukana ngamaqembu akusho ukuthi sixabene noma siyalwa ukuthi ungaze ungibize ngaphansi kweziketi asilwi mina ngikwazi ukulwa nani whatever video engiyenzayo kusuke kuumbono wami ngisuke ngingalwi namuntu ngisuke nje ngibekela umbono so ngiyacela abafowethu ukuthi sikhuleni nje nangokomqondo sibe right singalwi ngoba omunye ku-IFP ku-EFF ukubani so nje ngiyacela ningabakwethu ayixabene siyeke lento yokuthi mhlambe kube ngathi kuyaliwa akekho lwa nomunye siyabadinga abahola abanjenganawo bhuti yabo nje mfowethu njengamanje siyadinga mpela siyabonga ngani zakwethu ubuye kamfana Godone madoda hayi sibonge cha mina nje bafowethu engingakusho angifuni ukungena kakhulu kwezepolitiki kodwa noma ngingena ngokwesizathu ukuthi kunobaba uNcamalala phakathi but engifuna ukuliphusha phambili nengifuna ukunazisa lona kubalulekile ukuhloniphana kubalulekile ngoba uyabona lento ungizwe uyiqale yes besingene ndaba besihleka kunjani eyenza kwi-EFF wayenza naye ibizo yakhe okay yes njengamanje uthuka ubaba uNcamalala udiscipline womunye ubaba nje okhulile impela ubaba noma ngathi ubhuti kimi wathi ungizwa kanaka indaba zakhe akabheke indaba zakhe akathayime akathi mayenza izinto athayime nokuthi uyamsabisa but umdisciplinele ukuthi afunde ukuhlonipha umuntu yabo nje ubaba uNcamalala noma ngabe ethiwa ngeANC kodwa sikisidingo ukuthi sengambiza ngomdodovo ekhathi ubaba yabo ngiyambona uRamaphosa ngiyambona omunye okwenye ilokhu njani iprovince but umuntu omkhaya wami ngimbiza ngomdodovo ekhetha kuthini kimi ngibuye ngize kuyo le event le event into eyinkinga ke ungizwe noma ngabe kuthiwa ke ngi-MK noma ngabe kuthiwa ngi-ANC noma ngabe kuthiwa ngini kodwa ungizwe njengamanje ukhombisa ukuthi mina njengebhinqa angichuze manje phathi kababa nobhuti ekhaya sihleli ndawonye ubaba ushaya umthetho ubhuti ushaya umthetho ungizwe ubize imbizo ubaba uNcamalala ubize lokho akubizile ngenze njani ke mina njengengane ekhaya okay lento ngisho ukuthi kuhle ukuhlonipha kuhle futhi nokulinda ungacabangeli manje into ezothatha igcwala esiswini uhambe uye etoilet yoyinya ubuye usubuyisa umazwayibane thina senza njani lapho okay bafo akasiqale sibele lento ukuthi ungizwe yebo uwrong ngokukhipha mhlambe amagama aziswana kumsholo zangithi usho njalo but awuboni nathi mhlambe ke abantu esike saba behind ungizwe sinephutha ngoba akaqalanga ukuthukuza kuphela mfowethu ubathukile Ramaphosa abathuka uMalema abathuka obheka icele even usomnandi umculo amaskandi bangabacula amaskandi abathukile samsupport abafowethu so awuboni nephutha likithi ngoba naye sekunzima ukuthi abone into wrong if eyenza cause thina sijwayele ukumsupport
why kuzobe siqala umbonisa ukuba wrong kwakhe ngoba esegadlile akuzoke ngakhona kuthina why ingakhulanga ngisaqala Mfowethu ngikuphindele uma mina la ekhaya ngishaya abantu bangaphandle umalume usigugula njengobhuti wami omdala uma abantu bangaphandle sebengathekho uzongivikela noma ngabe ethiwa ngibhedile kodwa futhi manje uma mina sengihlaba ngisho egcekeni sengibuya ngizobhonya ngisho yena baba usigugula wrong lokho ku-right basashaba ngaphandle ubaba usigugula uzongivikela ngisho ngabe kuthiwa kunjani so ngizama ukutshena ukuthi-ke lokho bekusenziwa bafo ola lonto yabona nje bese kuthatha njengamahlaya njengamanje ungizwe fuze lento kube bathema beqala sebefuna ukumsebenzisa wayikhahlela webhekisa le ngoba igceke lizocabana lodwa bafo ngicela uphinde ngene emlonyeni mfowethu akusikhona ukuthi ungizwe ugadle ekhaya kwaqala inkinga bafowethu asikaze iqiniso lithi asikaze samsupport ungizwe zabantu singadukisani bafowethu sile nale ungizwe uattend icala as from 2020 or 2021 leli kaZuma akekho noyedwa umuntu even nathi ngamabhinqa asikaze senkantolo iRandburg leyakhona sizosupport ungizwe kulelo cala uattend how many years is it 2021 2023 mangaqamba bangibo 4 years because kuphele last year even uZuma uye kanye enkantolo kwethu uyabona yes ungizwe nje manje bafo mangiqhubeka ungizwe uphucwe imonto abaka JAC la ngoba sithi support ungizwe ubani ovelile mhlambe kubantu abaphezulu abanamandla abakwazi mhlambe ubhala isethi propaganda ukuthi no ungizwe shouldn't be taken ilontuzana leyo moto from JAC cause emzansi siphila under freedom of speech and freedom of expression ungizwe lapha ngathi ekhuluma ikhuluma egxeka umalema why expressa indlela eyiyona freedom of expression ikona emzansi ne freedom of speech but anzange nimlwele bafethu ungizwe ukuthi athole imoto yakhe wethu ngathi yabona nje manje sengikhuluma kokugcina ngoba ngathi sengikhuluma wethu njalo mnguni sengikhuluma kokugcina manje bafo sengikhuluma kokugcina bafo ngoba sengizama ukubonisa kaningi into awuyiboni yabona futhi wongayiboni kodwa kokugcina manje wethu ungizwe usupportiwe bengeke sonke mina ngila eKZN ungizwe icala lakhe lapha elikhona ngisebenza ngeke ngithi njengebhinqa ngihambe ngiyelapho nyoza ngingenayo imali ngihambe ngiyenkantolo kodwa benginaye online ngibheka ama video akhe ku Facebook uphi idatha bengikwazi ukuse lokho means support yabona nje mangisaqala nje ngilike ivideo yakhe ngumsupport no mana mfowethu ngicela uqeda mfowethu bese kuba ngokugcina nje bade ngisho uyabona nje mina ukulike ivideo yakhe okusho ukuthi ngiyibukile mangivela lapha kuma viewers okusho ukuthi isupport engimnika yona uba unqamana lo umsupportini ubhuti ubani lo ibiza ngenkomo umsupportini umtebhosho yini uscrew no but lalela lapho ke mfowethu inkinga yeni bafowethu anifuni ukubona iphutha esilenzile thina ezabanye abantu ungizwe bathwele abantu sahleka akungathi mayisegadle bali bisubabhlungu bafowethu njengamanje emzansi siphila under i-unit angithi thina you are unitized so bafowethu ngathi esupporta uZuma azansi simsupporta mfowethu ngeke uthi icala olibuke online kwi-video ezoKings also ezokhokhela uKings also ngama-views uthi usupporte ungizwe njengamanje ungizwe ubetravela from eThekwini aye eGoli umuntu ebhosha nolutuzana abakhulu bani ngiyamkhohle ehamba nabo abantu aphila nabo abavale sigugulelwa bangenalo lokho memeza sicela mhlambeni ke ungena lapho esiphalo ke sisize kakhulu kabi ngongizwe okokuqala siyabwenkela nje na siyabutusa na ukubandlulana ngokwe-tribalism ngoba loya muntu loyana wakhuluma igama ubana ngamsupport ekhuluma nge-tribalism athi angeke basuke lapha Limpopo azobamba into kunjalo laphana KwaZulu-Natal izulu i-KZN leyamaZulu yingakho khona manje ngesikhathi lesi kunenkinga ukuthi i-MK yakwaZulu yileyo nkinga leyo siyalulisa lo tribalism yaliswa kakhulu kabi so angeke udefende into e-wrong ngento e-wrong ukuthi nawukuthwa imoto asime kancane baba asilalelane uphucwa kanjani imoto angithi waphucwa ukuthi bahamba bayamceba na there's no freedom of speech elokhunjana ekhuluma ngobandlululo ngokwe-tribalism akusini freedom of speech leyo so ungizwe bengisapotwa ngayo yonke indlela bengisapotwa noma ukuthi akusho ukuthi uze uyovela enkantolo
and mawukhumbula kahle iqala la ngizwe lalingene during COVID nangena during COVID wakuzawuba lapha mayihambe inkantolo and siyazi ukuthi umsholozi mayephuma lapha bemkhipha ngemission waphuma wahamba wayegadiwe ngaphansi komthetho othile we-remission ukuthi angakumelanga ahambe kodwa kwathi mase kuphela i-remission yakhe uma ezotola lapha enkantolo kokugcina wayekhona umsholozi and yabona inhlonipho ibaluleke kakhulu kabi noma ngazi umuntu ngenze njani ngithini umsholozi uyogcina oyekhona enkantolo mayephumula kuyana lapha ephumelele enkantolo ungizwe uqale into enye waqala uyeqala ukuthi uzobiza imbizo ngoJanuary ukuthi akuza amabhinqa nation ukuthi bayakhuluma bayophimisela ukuthi bazolandela ubani kulamaqembu ayekhona wayijona noGodole lo qeda ukuphuma khona wayijona uGodole naye washo kanje wathi uzobeka usuku ukuthi ayo memezela ukuthi abalokhunjana abo driver nani nama owner ama taxi balandele ini ungizwa azange avele obala isithathu ukuthi wasuka lapho wabe elwa ne-EFF babiza yilo kwalo bayemabhida ungizwa wabiza something different eceleni kwalokhunjana kanti ungizwe kahle uyiliphi yena akavele obala kuzwi uyiliphi kahle kuthe kusuka lapho nango siyake thathwa uyobekwa inkosi lena ebukhosini kuthiwa yini ilokhunjana induna yamabhinqa wayibeka mzwa angithi wayibeka ngithi wayibeka nakho yamgcoba ngithi yamgcoba yebo yahamba yamgcoba athi ngizwa kuthiwa lo nalo yini kona konke lokho yabona ukuthi asikazivume nje ukuthi ungizwe umdlulile lo mfana omncane oceda ukuphuma la uGodole mina ngimhlonipha kabi wahlala entweni yakhe waze wahamba wayeMpumalanga wathi ewuye nje uGodole unxusa ukuthi bonke ama-taxi driver bonke abantu abanjani abalandele u-EMK and ingakho namanje bemthathile i-EMK ukuthi akakhankase emarenkeni nakuphi nakho ngoba uyakhankasa emarenkeni unama-event emarenkeni uzoinvite abantu ungam-invite kanjani ungizwe olisa i-EMK-ke or ubaba umuntu omdala-ke ungizwe akananhlonipho kahle funa katshelwe nje kahle atshela akananhlonipho namabhinqa uma kamsupporta kulento azama ukuyenza hayi kube kuyiyo amabhinqa ibhinqa umuntu ohloniphayo awukwazi uba ibhinqa ungahloniphi umuntu ohloniphayo ibhinqa ethe kwenza njengoba umuzulu uGodole ethi ucela abantu besifazana bengcono bethule at least thina amadoda sinqubuzana ngendlela sinqubuzana ngayo ngamagama akunankinga singamadoda kodwa besifazana cela bethule okungcono kunokuthi bephawule ukweyisa kumavidiyo ngoba vele uzogcine maye baphendula kabi umuntu wesifazane ubalulekile ngilithathile lelo ngithandile futhi lo muntu lo ufumba sithi usenikeze something man ayikho kwakuyimali emasendeni ufumba thisiwe ayikho lento le kufuna sijabule into engakho nje delela abantu abadala ayikho lento le anibonani uphawula nami bethu niyaphila ya siyaphila cela ukuphawula kancane lapha bafowethu noma nje sengingene late baba uSigugulo lapho ekulive wakho cha kunenkinga efanele si understand bafowethu kangizwe ungizwe akanayo foundation into yokuqala mina ngizoyisho ishiwo yimina lento ayishiwo omunye umuntu ungizwe akanayo ifoundation ngobani na ungizwe uyiwesheweshe ungizwe ufike wa support yabo khona lo bhuti lo othe ungizwe akaza support ecaleni lakhe ungizwe besupportwa kuphela ukuthi olokhuzana labafana bamshuthelayo bebengabavezi abantu abasupport ungizwe isikhathi esiningi kodwa ungizwe bengayi yedwa enkantolo bekunabantu abasegoli ababakhona bamsupportayo ungizwe esahamba icala lo bhuti wami thina besuka lapha Albertine sibhekisa khona eRandburg sisuka lapha Albertine
so ngixayekile nje mase ekhuluma umbhuli methi asemsupport besuka lapha sinyuko sibhekele eRandburg. Kuphinde futhi ubaba uMsholozi uyile sekuyophuma isinqumo eyosupport uNgizwe because uNgizwe usebenzise ubaba uMsholozi ngalento ye-looting as if uyamsupporta ngoba why ngisho njalo na yabona uNgizwe ukube bemsupporta all the way in uMsholozi ebengeke uNgizwe azakhiphe istatement esinqala kanjeya ambize ngomdodovu because mawuzokhumbula kahle igama elithi umdodovu lichaza enye into. Ungizwe udelelile akadelelanga ubaba uMsholozi kuphela udelele nama MK wonkana waphinde futhi wazosihlaza ezisizwe siwuZulu wazosihlaza kulento beyenza kuyi-EFF ufuna ukulwa ngathi izimpi zakhe angeke sikwazi ukuvumela uNgizwe lokho eqhubeka nalento ayenzayo. Yes uNgizwe abanye bazothi uyi-entertainer uyahlekisa but uNgizwe uyahluka kakhulu uyaphuma esporweni. uNgizwe phela akasiyona ingane ukhulile uNgizwe and indlela aphuma ngayo esporweni uNgizwe uzaphume lokho obonayo ukuthi akufanele ngabe umnikazi womuzi wenza kanje. uNgizwe mayezohamba noMsholozi bafowethu akakucacise manje ukuthi uhamba noMsholozi ngoba siyazi thina uNgizwe ukuthi usebenza ngesisu and wayisho leyo nto leyo wayibe mawuzokhumbula kahle nje behilana noKhuzani bahilana noKhuzani ngayo leyo nto leyo ukuthi uNgizwe usebenzisa isisu kakhulu akasebenzisa iqiniso izinto uzenza ngesisu umethi ugodole uNgizwe ufakwa omtolo uhlohlwa omtolo kulento ayishoyo mina ngiyamsupport cause mawuzokhumbula kahle umtolo ufike wathi uZuma sengifaka umtolo manje ngizokuhluka kancane bafuna ngixolele ufike wathi umtolo ubaba uMsholozi kunesikhathi la esho la ku TikTok kunesikhathi la uMsholozi azoya khona esibhedlela sathi siyezwa ngala emakhaya uMsholozi useshayisiwe uyezwa na uMsholozi ushayiswa kanjani uMsholozi uneimoto ezo6 bafethu ahamba ngazo why lo muntu mayedakiwe wavele waqonda imoto kaMsholozi ezimotweni eziwu6 ezimprotectayo yabona bafethu uNgizwe akucaca into eyi1 uma ezosetha i-event ngoba nakhu vele ebeselazi ukuthi iMK izosetha kanjani bese ufuna ukucikekela iMK phansi ngeke kuze kulunge bafowethu siyawathanda impela amabhinqa uyayifaka lento yesintu emabhinqeni kodwa asingavumi ukuxhashazwa uNgizwe ngoba efuna ukusebenzela isisu sakhe. Hayi ake ngime ngilalele ngizobuye ngena ayihlete lembizo bafowethu ayihlete ngicela ufakaza bafowethu uphendule enkulumeni zenu mawuthi manje ukuthi asiqhubeke. Ngicela ukuphawula kancane ngiphume bafowethu. Okay awungakhuluma bafowethu ukunikeza ngabe ithuba bafowethu ukhulume. Okay alright bafowethu ngizocela ukuhluka kancane kule topic ngithi halamuzi ngoba ngiyabona ukuthi lokho kongizwe into esibukela ine lower level mina sengibuka ine 5 years or 20 years to come ungizwe into ezophela manje ngibuka inhloso zabantu through ongizwe nabonke laba bantu ukuthi at the end of the day le ndoda le ehamba amacala lokho yaqalwa athi uya rape yini kahle inhloso yokuthi ihamba amacala angaka ngihleze ngenza yona research engize ngahamba ngabona kahle lento esiyibona kongizwe ine lower level lo muntu lo kuno oil odiscovered lana western cape uzoyoshaya Richards Bay of which is ama west asewutholile ukuthi kuno oil so kusetshenziswa iStellenbosch ukuthi kwenziwe sure ukuthi lolo vakangeni esikhundleni ngoba iBRICS izothatha over eSouth Africa so kahle lokho ngizwe bekhokhelwa ngenxa sesibonile vele noKhumalo bemukela imnikelo akungasithusi lokho ngoba phela ungizwe ushintshe nje washaya isidudla ngoba nakho sokufanele asuthe yabo ngenxa